أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد باب الفلو وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في صحيحين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيا الغمسة سوية هجرية بكلياني كمناني أني بيناني أني ناني شهر ربيع الآخر من هجرة سنكالوناني نبي سويني وبسبناي ميلادي نصارو كجاتي با فلاني مغاني فلا سنكالوتاني كلنا بسويني وتأي أمغا أني ناني ناي أمبي دورة بغو مسجد الرجاق وامبو كونو درسوا بالشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله aka kitabu kono kitabu tawhid ambe muqaddima la anko kitabu aya ke babu bi woro ani woro muqaddima inte jate bonda nununa bonda bi woro ani woro dedo am fule muqaddima minna wote konte bonda nununa muqaddima min fule ninye nin kunyede kayirana tawhidi de wajibilen be hadamaden be ka ni wajibilen banka waye tawhidi de nimbe tawhidi wajibilani o de yira derusu temenen nyafo nko aya munun kalana aya folo aya yira jinnani hadamaden dara ala kunyamara kala kelempe batu kunyamara ni tawhidi de waye tawhidi wajiba yira jinnani hadamadenka ko aya fulana ala ya yira kono ko ciden be cira ni tawhidi de ciden cide cira abe ci kunye de ko kam mo wole ala kelempe ka bato ku yere koloshi fulanka foyama donc ya yira ko ciden be ci kun kera tawhidi de wajibi anka bo ni aya min fana kalana anka nin fana ya yira ko ala ya nyamara ni tawhidi de nyamarali lesri la abe wajibi de ka ni della wore mana ka bo wajibi ka ni aya fana be wore yira min kalana o bode yira ko anyamara ni tawhidi de kalan kele be bato ambalila fulanka foyala o aya wore bena minye suratul an'am tay qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum ما حرم عليكم ربكم ألا تشركوا به شيئا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا
bihi shay'a o fana bena o fana yayira ni haramu yarambolo o ye mushrikiya ye donc ni mushrikiya haramu yarambolo juma wajibranka tawhidin o fana bode ira nanna na kelen yoro faramfansha beke bokana asaru abdullah ibn mas'ud ka asaru o fana bayira anya mirani tawhidi de ka tawhidi de wajibanka ko pasige na ya soro cide nya wosha kan sebe ni ba fe ka cide ka wosha kan laje tampo be minna o yede ika o suratul an'am ye o ko tammin fo ko laje dro kana muajibun jabal ka hadisala ka ira alaka hakya ka jonka kala kelempe batu kana fo faraka donc o fana bayira ka ira na ko alaka hakke jombe ka jinani hadama de ko o yede kala kelempe batu o fana bayira na ko tawhidi wajibide donc ni aya min kalana wa qawluhu wa qada rabbuka allan ta'budu illa iyyahu wa qawluhu wa qada rabbuka allan ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana al aya kore munye mana ka aya kala kata labanna ube nya maryara ika aya kala kata labanna wa qada kore munye qada ye nya maralinie قضاء الله عز وجل ينقسم إلى قسمين علىك قضاء قرآن كنو علىك كيرتيجي قضاء أبتلا كتاتلا يروم فلا قضاء سراي سريا تابع كرودة على ينين كوكا سريا كوني أمرني نيني تقول فلان قضاء لكوني على يميل لتيجي أيركال لتيجي كنوننا قضاء قرآن كنو ننتقو يفلا دلو قضاء الشرعي وقضاء الكوني فالقضاء الشرعي يجوز وقوعه وعدمه ولا يكون إلا فيما يحبه الله من الشريعة قضاء الشرعي على كان يامريكا شريعة لا ni ala ye fe aw nyamra ni fengo fenye sharia la ko ayen ninke abesheka ke uba atugu ba ke abesheka ke ateke bo qada usarayi fana ala be nyamra li ke ni fengo fenya la yo kanude aye nyamra li ke ni fengo fenya ka ke sharia ko ayen ninke o kadi ala yede ala yo kanudo kadi ala yede bon qada usarayi anya fo chogomi adobe bongo ba ke adobe ateke afulana lay mu e wa qada usarayi abekadi alay o misali yayi munye wa qada rabbuka allan ta'budu illa iyyahu bo niya fatakunu qada bimana shara qada min fulaya akorode alaya ke shari'a aw bimana wasa wa ma asbahahuma ube alaya washa kenin ninya qada usarayi min fulen ni qada una shari'a ta la kofula imma ala yen ninke sharia auka imma ala ye woshiya ke awye akan ninke donc qada sharia ninde bo qada kauni o misaliya jumae wa khadaina ila bani israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratayn wa la taluna uluwan kabira ninye qada kauni ala ko alayya latige ka sebe lahul mafujula bani israila kauka lahul mafuju kono ku bena tialike dugu koloka ibena tialike sinya fula dugu koloka awa ubenu yere korota dugu koloka kafana yere korota mi na kabu kosobe donc qada ukawni ni ala yemil lati ko obeke de la budda obeke de iboke na ya surala ya tige sa ewa lahul mafuju ka sabika ko ibe minke qada ukawni boke de kelen afulanna qada'ul kauni abishaka ke adobe akadi alaye adobe amandi alaye ala bishaka kodo latige ka sabe akadi alaye ala bishaka kodo latige ka sabe amandi alaye me ala ba alatige hikma do kama uno semira mahullah ba misali yake misali la bana ba to fuleni banana ibe fura do dima fura inka kuna hara mini ka gele ima itafe kamire men niya laje ikafura kele mimbala ana ka kuna har na mande ibami mun kama ikanna fa mimbala fura kele yorola
donc kada ul kawni ala ba doke amandi alaye mi ala ba ke hikima mi bala abake ni hikima dode donc wa qada rabbuka itigi alaye nyamralike ala ya ke sariyaye allah ta'budu illa iyyahu akana foyre batu ni ala kelempewte akana foy batu ni ala kelempewte donc ninye delilaya ko tawhidi wajibi de do parce que ni ko ala ya ke sariyaye ko be ala ya unya mariya ala ka ya marika lesri la wajibi de do donc ninya iranna ka fo min ye tawhidi je wajibi da anka parce que ala ya ke sariyanka kanya mariya ka wasiya kanye ko anka na foyde batuni ale ala kelempewte allah tabudu illa iyyahu o ko fe o bili walidaini ihsana ala ko bange baga fura fana akan nyumanke kata uluma tuma mi ala ye nyamarali ke na yere ka hakke ala ka hakke de be hakke benye aya nyamranka le kelempe bato an kana foyi fara ale alaka ka ke sariya an ka le ala kelempe bato an kana foyi fara de alaka o kofe ala ta kofe ala ka hakke kofe nu ko ala ka hakke ni ciden ka hakke ma fo ciden ka hakke be ala ka hakke kononala parce que ala de ye ciden ci donc ni ala ka hakke ani ciden ka hakke nunu de be hakke benya bo tuma mi ala yo fo ko ba hada madem fana ala ta kofe mogo minin kera sababu ye ki naati jiya kono ka jiya naali sababu kera mogo munna mogo fula de i bange baga fula donc ala nana ulu fana fo o bil walidaini ihsana bange baga fula akanyuma yake kata uluma bange baga fula akanyuma yake kata uluma imanye bulu khanna indaka alkibar ahaduhuma ni ka bange baga fula nu dola kelen korola yiboro aw kilahuma ube fula be fala taqulu lahumā uff ikana awa kuma jugu fo uluye ufi ye munye mana ka churun chike ube ka fo o kuma sugu ikana fo bange bagay fala taqulu lahumā uff wala tanharuhuma bo ikanu ufana fana itege konkon ufula ka fana ube kana dimi ufula koro ka kuma jugu fuye wa qul lahum qawlan karima ika kuma nyuman defo bange baga fula ika kuma nyuman defo ufulay waqfir lahum janaha dul min rahma iki kerew ti yere majigi ibange baga fulaye ka hinna ufulala parce que hada madem fulay bange baga nikele nda korolay bolo ube fulada korolay bolo de gumbala ko de boy boala abe kuma udofo la hala do ba wala abe ke donini geleya de ika wala foika hinala de wakati foika hinala de kelendo akorolay bolo hinala parce que ko do be abolo kata ima abe ke doni de ika o wakati foika hinala nu fulado fana foika hinna ufulala wa qul ikafu rabbi arhamuhuma kama rabbaniyani shaghira ala mbange baga fula ika ufulan nema komi ulu fana hinala me fitinela nu hinala nela nu ulu fula fana hinala nela chogomi kanep lamo nu hinala na chogomi kanel lamo e fana ika hinna ufulala ika do kuyo wala anya famu ne aya kono tauhidi wajibi ani ala yi tawhid kam masariyai anyo do aya kuna fulana bange baga bato bon mi aya nya iranna fatahassalu min hajihi al ihsanu ila al walidain yakunu min ni aya nya famu kono akono ko kanyuma yake kata bange baga fulama abekeni ko durude kanyuma yake kata bange baga fulama ko durude do bajulul ma'ruf kanyuman ke bange bagay wa kaful aja aniki katora mina kabu bange bagama wa idghali surur fihima alika nison jadu bange baga fulala wa du'a lahumā anika du'a ke bange baga fulay wa tawaddu lahumā aniki yere majigi bange baga fulay la takunu muhsina hada madinti siga ke nyuman kelay li walidayka itisiga ke nyuman kelay kati bange baga fulama illa bihajihil umur al khamsa fonnin ko duru ninnin ko duru sabatare bolo de
ikira nyuman kelaye kati bange baga fulama ko duru intara yiro juma na ko obil walidain ihsana bajul ma'ruf bora wirola ikan nyuman de ke bange baga fulay kele fulanna yumunye na ko imman yablughanna indaka likibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi kaffu aja anhuma ni nya iranna donc iki tora mina kaboy bange baga fulala i tora kana sheka bange baga fulama kadimi akoro ka kuma jugu fay ka surunci kala ikana ke ni nya fulanna kaffu aja wa qul lahumā qawlan karima ni nya uyqali surur fihima ikan nisonja do ibange baga fulala nisonja ikode do ibange baga fulala donc ni nya sabanay anya min famu aya kono budo semin ko kan nisonja do ibange baga fulala amisala jumaye ikafo ajamallahu ajraka abu sirya ummi abu sirya abi ufa alaki kasara chaya mfa nisonja mba nisonja umasbaha jalika anin nunu na nyogonaw qawlan karima kuma dro kuma chogo kuma fo chogo adin chogo akake kuma nyumaye yakunu fi shighatihi wa adaihi wal khitab bihi bulo seminu ko niko ka kuma nyuma fo ibange baga fulay kuma din chogo abola ani kuma fo chogo abola ibe kuma di chogo mi kuma di din chogo nyuma na yere majigile kuma fo chogo fana kuma nyuma kafo kuma nyere jatila kuma nyuma kafo afo chogo fana ika afo ni kam majigile kana fo ni pereye donc ni nye sabanay an ko nanina wa du'a lahumā an yotami wa qul rabbi arhamuhuma kama rabbani yani shaghira ala ikin ka bange ba fulan nema ko mudu fula donc uye ewa nella mo chokomi donc nani na jumaye wa tawaddu lahumā iki yire majigi bange ba fulay waqfir lahumā janaha julli min rahma ala ko yire iki yire majigi bange ba fulay ka nema ku nema ka hinna wala ku nema duru na ewa ninde amma fo duru ndafara ha bajul ma'ruf wa kaful aja wa idkhalil sururi wa du'a lahumā wa tawaddu lahumā min duru donc pour kanyuman ke bange bagaye ni aya kono anye ni duru soro pour ki ko ye nyuman ke bange baga fulay fonni ko duru de kasabati bolo aha o ko fe aya min kalana wa qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum allan tushriku bihi shay'a ta'alu koroye munye ayna qul ma wa qawlihi an laka kuma qul ma marafu ya ta'alu ayna atlu ma harrama rabbukum alaykum aw tigi alayya min haramu yauka ko kala auka allan tushriku bihi shay'a alay mu haramu yauka akana foy fara alaka na ko shay'a o yennekira de ate daga ika foy de fara alaka malikiyate nabnyumate mogonyumate wodijute jinnate irite dinginyo sote shay'a foy kana foy de fara alaka allan tushriku bihi shay'a bo nambalila mushriki yala ni Allah yambali ko foy kana fara alaka anyamra ni jumaye ha tauhidi anyamra ni tauhidi de donc ni aya fana ya iranna ni nyeddelila ko tauhidi ya wajibi de anka jinani hada madembe min wajibi len banka tauhidi ambe ka ala kelempe batu anka na foy fara alaka parce que ni Allah ya fulan ka fo ya haramu ya mbolo ko anka na foy fara alaka na yo haramu ya ayi milla daga nye ka min wajibi anka waye tauhidi de ala kelempe ka bato donc min ye shay'a waye nekira de foy de kana fara alaka nawnyumate malikiyate ewa chidente mogonyumate walijute irite dinginye sote kabrutigite shay'an foy donc ni ala yode aya fana yode ira ka tauhidi wajibini ko oyiranna donc ko kala kata aya labanna akwai kakala kata ayan da wannan
آية لبنك لك وبين أتي بولوي أوادي قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى نعم تينظر قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ويفلوه واعبدوا الله كما شروا واعبدوا الله كما شروا أنت من أكل أنت من آيات دلاو قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون إبا بكم كنت من آيات لنا وقوله وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ani alaka kuma ay ala kelimto bato akana foyi fara alaka donc ni alako wa abudullah nimbe ko min la ilaha illa allah mana anko la ilaha illa allah tawhid an-naf wal isbat na ko wa abudullah wa ya isbato ay ala kelimto bato wala tushriku bihi shay'a wa ya la ilaha nafi akana foyi fara alaka قوله الشيء نكرة في سياق النهي فتؤم كل شيء ناكو الشيء آية نسمى تقول نكرة دي رب بليلة أبي فهم بدتا لا نبي ولا ملك ولا ملك ولا ولي بل ولا آمر من أمور الدنيا ني أكو الشيء نكرة دي رب فهم بدتا نبي نما كنافر عليك malikiya kana fara alaka walijin kana fara alaka jinya koshi i kana fara alaka i kana jinya koshi fara alaka wodi ato ciden ko ta isa abdu dinar ta isa abdu darahim ta isa abdul qamila ta isa abdul qamisa bal mo fulanka foyate ka bodi jo ka bato fulanka foyado me fulanka foyato doronyade ka kaburu tigi bato fulanka foyado me fulanka foyato doronye de ka seben dilo fulanka foyado imana ke fitine ube anake kumbaba me fulanka foya madda wala de hari jinya ko fulanka foya be do akono hadisa sahalin do ciden ko ta isa abdu dinar ako dinare jo sanu dinare jo halakilendo ta isa abdu dirham ako dirhame jo halakilendo ta isa abdul qamilati ako tapi jo halakilendo taisa abdul qamisati doloki jon halaki yelendo ina uti aradia wala mu yutu shaqita kata hadis sallaba mana hadamade hari jiyan na fulo min fulen ni niya kanu iddu sukun kono comme ala kanu togo ube akera sababu ye kibali ala ka wajibila ikera ona fulo jonye ikera o jonye o kera sanu de o kera drahmiro o kera anka wori munum bambolo de wa na yi dusukun sugula ka do yi dusukun kono comme ala bi dusukun kono chogomi ubi ayi sugula ka bo ala ka hakke na ala ka wajibu wala ikera jonye fulan ka foya chogoya do de do tapiu bo chogola ni e fana ka sugula fenkera tapiu de doro wakati be tapi nyuman ka sorembolo so pare doro o de yi sugula o de bi hakili kono comme ala ka kanu comme ala ubi o de yi sugula ka bo ala ka wajibu ma fulanka fuya dode do ikera o tapi jonye doloki jombe bada e fana ka minye dolokuye iduskun dilo lembo uludela pareli bada ube barani ujagoli ubu duskun kono komi ala ube yusugula kabo ala koma fulanka fuya de do
donc ni shayya fora ka do fulanka fo ya sugu kacade abe fembe de ta hari jinya ko odi yato hari hada madon yere jiraw ani sumwa abe de be do akono hari yere jira brus e minye Sulaiman urahili aleka ewa kitabu tauhid kono aka ki ewa kitabu tauhid abe nim bonda muqaddima yere sarahula bafo akode yata ko uluka shegu do temena dusukun kalashi min tumbu dusukun kono nu ta fe ka foyi fara alaka abu ka shegu do fo madina ko otumbena madina kam misirila aba ka tauhidi dersuke ite mogo kele sigilenye akoro ma ba ka tauhidi dersu din adin chogola kele asigilen ka seji kono na ye safo sali futuru ye safo chera ba ka dersuke na ye safo sali abe wuda beta kaso bunu semira rahimahullah akubule muslimun ka masurnya mogo do ya fo ya ka kalande min ka sura la ko so ya fo ay useminu ka wakati folo nyere yo ya ka kitabu kono aka kitabu do kono ne kalande on ba fo kam man kutola aka wakati kum folo na tara misirila aka dirisu dila ni mogo kelende nana be dirisu dima ni mogo mana misirila ire pew aba fo salli welela ma isigin ka dirisu di salli welela kelempew be sigi aba ka derisu di komi ni jama ba kura be derisu di cogo min la foyi te yele mala na laban kera cogo di ba yiri ga wude ya ka kalande wo sauriya konona na ko felala iddu sun kala si doro ya da maden dulu su kala si kai ka kuma lashe ani ka kabulu kuye ani ka mugon natima o be ala de bolo Abdurrahman Jibril fana ka kalande do della ka fonye ko do tara misiri do rawni Abdurrahman Jibril na beta ka derisu diye o tale ayafsuru yafu fana misiri la fana ko Abdurrahman Jibril bena derisu di ni misiri kono akome futuru ni safo chere derisu be di futuru salire be bora misiri kono fo ana ka kalande munun tara nyogon fe dorolu le tora no fe misiri kono na ya ka derisu di komi ni misiri falen jamano be derisu di chogo se ma insha Allah an kana foyi fara alaka hada made dusun kala si foyi mangele nay urahilin ba fo ni yoro kale na akon ni ya tauhidi derisu di ni mogo kele de be sigi kilame tauhidi derisu ni ya ode di mogo kele be sigi kilame men ni koy be kuma fiqhum madaka ako kuma mana ni fiqhum maliki matini madda dombe kuma ka ube fiqhum safai madda dombe kuma ka safai gan kawye ube fiqhu ahmad ibn hanbali matini dombe kuma ka hanbalin kawye ube hanafin kawye ako ni ba bi duru de be na sigi kro ola men ni tauhidi fo mo kele de be na sigi kro ako tauhidi mo kele men be na sigi kro tauhidi defo ako ale ma fo ko fiqite doni de ako fiqiye doni de me tauhidi ka doni de be doni be nye hari ni mo kele de be sigi kro ha kana jwala tauhidi fo aye ni ye derisu wore ken ubi ye qisa wore uta ubi ye kitab wore uta fiqhu ni few hari ni mo ba bi duru de bena sigi koro mo kele min bena tauhidi lamme o de derisu di donc ala ka dusun kala si dama ka tauhidi kanu dama wodi ato ala ko wa budullah ay ala kelem pew batu wala tushriku bihi shay'a akana foy fara alaka donc nan kun ni ewa muqaddima yede ka irana de ko tahiyya wajibiye tauhidi ka wajibi mene aya la halafula wa abudullah ay ala kelem pe bon nyamari kam tewa an ko nyamari kalle siri lo wajibi de ni ya irana ko tauhidi yanka wajibi de wala tushriku bihi shay'a akana foy fara alaka ni ala yambali foy kana fara alaka min wajibiranka tauhidi tuguni donc ni aya la tauhidi wajibanka nilla halafulai wa abudullah wa ya tauhidi wajibanka wala tushriku bihi shay'a wa ya tauhidi wajibanka ni ala ko kana foy far alaka wa yaminyira aka ala kelim pe bado o ko fi wa qawlu qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla an tushriku bihi shay'a nim fana do imbe yekelenya aka na foy far alaka wa qawluhu bil walidayni ihsana ani bange baga fula aka nyumanke uye donc ni aya fanala anya do ko tauhidi ya wajibi an ka yoro juma Allah antu shirku bihi shay'a ni ala yambali
ko foyi kana fara ala kan an ko fana nekira de comme an temena minna ni ala ya nyamar ko foyi kana fara ala ka mu wajibiranka tauhidi an nyamara ni munye tauhidi nan balila li fulanka fo yala an nyamara ni jumaye tauhidi donc ni aya fana ye tauhidi de wajibi anka o ko fa ko bil walidain ihsana donc aka bange baka fulan aka nyuman ku ye comme an temena la chugon wala taqtulu awladakum aw akana adun fara وبين آيكم ولا تقتلوا أولادكم أكن الدون فغا الأولاد ندون نانا لغنا عربك اللغة يشمل الذكر والأنثى نوكو دي أبيتشين مصوبتا نيوكو الأولاد أبيتشين مصوبتا ودي الله جمعي يوشيكم الله في أولادكم لذكر مثل حج الأنثيين ala ko qur'ana kono ko labe washaka ya ba unya mariya au don kibariya la awa che muso kele che kele muso fulani robe dama qawluhu min umulaq kiro bane kenta aya bane be ha inta aya bane ko wala taqtulu awladakum kenna aya bane kale unta aya bane aish na ko ilal aha قل تعالوا أكل ما حرم أباكي كان يغنبه بلود قل تعالوا أتل ما حرم ربكم ما حرم ربكم ألا أن تشركوا بساكو الآيات إن يتالي الآيات ها ولا أولو بيد بلاكو الآيات كتا آية ولا بنا سينو دو انتي بولو ماتنو لو الآيات كتا آية ولا بنا أهو بالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم أكن الدون فغا من إملاقي فانتنقصوا نحن نرجعكم وإياهم نألا دبي أو ندون بغرجاك بون نيورو لا نيني سورة الأنعام آية ألا كوا كان الدون فغا فانتنقصوا نألا دبي أو ندون بغرجاك من سورة الإسراء تعالى ألا كن نحن نرجعهم وإياكم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرجعكم وإياهم حكمة جمان بي ني ألا يفرغوا دون نيغونجي سورة الأنعام تمام ألا بغرجغلي فو آيات دامنا دون غرجغلي دلا كان فاو غرجغلي لا سورة الإسراء تا ألا يغرجغلي دامنا سورة الأنعام آية غرجغلي دامنا فاو دلا كان دون تافو سورة الإسراء ألا يغرجغلي دامنا دون دلا كان فاو فو أهيكما يجمعي باسكي سورة الأنعام تا فانتانيا تنبي فاو لدي فانتانيا دي تنبولا وتنبو دون فغا ودي كما دونك غرجغلي يرولا ولا أكاكا ألاكا دامنا فاو يردلا باسكي فانتانيا بولا akana dew faga fantanya kama ni ala de ba o garjage ani dewumbe me suratul isra'i ta fantanya tunte faula de shetigu de tundo me utumbu dew faga nube sira fantanya de wala o yorola garjagele ala ya damina dewna nahanu narjuhum wa iyyakum parce que fantanya te faula o yorola utumbu faga kasira fantanya de ala ko ne ala de be dew garjage ani aw وقوله ولا تقربوا الفواحش آية نفنا لكو أكنا جري كو جغولا ما جهر منها وما بطنا كو جغو من بانجلندو كو جغو من دوغولندو أكنا جراشيلا قيل ما جهر فحوصه وما قفيا ما جهر منه وما بطنا دوكو كو جغو من جغو يلي بانجلندو أني كو جغو من أجغو يلي دوغولندو أكنا جراشيلا لأن الفواحش منها شيء متفحص في النفوس جميع الناس وفيها شيء فيه قفاء parce que ni ko jugu laje ko jugu do be mo be nye koron ni nye ko jugu de nye ko che jugu hada madem be nye koron mais ko jugu de be a jugu ma be dogo don la do ba do ko ni nye ko jugu do ta do donc do ko muradu ye munye ko jugu min jugu yali bangalendo akana girala ko jugu min fana ka jugu yali be dogo lendo mo ta do akana girasila
وقيل ما أجهرتموه وما أسررتموه دوك ما جهر منها وما بطن ما أي كوجو من بانجيو آياتوي أكنا جرالا أي كوجو من غنداو أكنا جرالا فالإجهار في الزنا واليعيذ بالله مجاهرة والإبتان في أله شرة مثال لا جنيا فلي جنيا بانغالي موني مغو من بي جنيا كنكا أتاكي دوغولا جنيا دوغولي موني من بي جنيا كغندولا من بي جنيا كغندولا دونك ولا مهم كوجو أكنا جرالا ألا ما فو أكنا كوجو أكو فلا تقربوا أكو أكنا جرالا دي akana gere kojugu la de ama fo akana kojugu ka ko akana gera la donc ni nyaayira hada maden kana gere kojugu la de janko kake ni bangalendo ni ndogolendo ni kojugu min jugu yali bangalendo adogolendo kojugu min ni ba ke kenede ka kojugu min ni ba ke gundo de la kana gera shila iba to e kana gera shila o ko fi ala ko wala taqtulu nafsa allati harrama allah bil haqq akwa kana nim min fagali haramu ye fo hakke bo abi komi den fagali nanya koroshi ni aya kono hada maden ki den faga ala ya haramu ya ni aya kono shina fula haramu ya li folo na yu kere kere ya ka fo wala taqtulu awladakum haramu ya li saban fulana na ko wala taqtulu nafsa de nindo mbu ninte nindo donc aya ira na aya nunun kono ki den faga ala yo o haramu ya aya in kono sinyafula sinyafulu aye deun kere ya sinyafula na ubedo ni ni fagali haramu gorobalila bo ni munu haramu fagali haramu yara sabadedo uba fulu de ma ko nafsul ma asuma ko nimmin tangalendo na te daga kafaga ni saba jimmiyu wal muahidu wal musta'amanu kafara nani naka al muslim jimu ye munye mana yahudani nasara min na yasru fanga be silamawla yahudani nasara min anyu wole kana silamiya mo ku te do silamiya kono bo an ko bashitala jamana in kono abe se kato ataka me abe ni songo dama ambe sarato ke annu nyogonche annu be shigi dugu kelen kono ube annu be shigi jamana kelen kono me ambe sarato do annu che uba fo jimmiu ni nye jimmiu ye wal muahad ye munye kafiri do annate dugu la annate jamana la me lahiru be annache akera annabe anananka jamana lawa akera abaka dugu lawa lahiru banni ache akanan kele antaw kele lahiru be annuce akanan kele antaw kele ninde al muahadu ube ayel lahiru tambolo mbena aka jamana la aka lahiru diman mbena aka jamana la nka shigiye aka lahiru din lahiru dira anana jamana la ninde to al muahadi ciden ko ni mugo yennin faga ko arjanna kasaita surinuna man qatala muahidan lam yajid raihatil janna ciden ko lahiru banni kafir mince anti faga anti kele kanan kele akoni mugo yo faga ko arjanna kasaita surinun kono ni nyafulanay sabana al musta'amanu al musta'mi'a neta ay harfu min kala le yake fatahe al musta'aman abese kal musta'aminu min nin koni fataha de kala donc lahidu musta'amanu yemunye ube musta'aminu yemunye wayni ahadu min al mushrikina astazaraka fajiruhu hatta yasma kalam Allah woyede mogo do de do ako silama nyemama akon ba fe kanaka jamana kono dogo kun fula ube kalo kele mbena do awchela abake ka qur'ana min kala ka mbe qur'ana la mawbolo ka silamiya la jawbolo ni silamiya diaranye mbe do ni silamiya madianye mbe saki ni mbe suratu tauba kono ala ko nim ewa mushriki do ya nyina awfe kwa ka garanti katanga ke au akana au ka jamana la pura aka alaka kuma lamme alaka kuma jumaya qur'ana aka qur'ana lamme ayatanga kaka ananan ayi hakim billahi tawbolo no dafara ayata hakili be shigi yorome akata bilay
akabo aw donc al musta'min ube musta'man donc ninde yen nin sabanay nin min kisilendo na tangalendo na te daga ka jolibo wodi ato Sheikh Salih Fawzan ko ako jamana komi kuluka jamana fule chogo mi Saudiya jamana kafiri donnay ni visa de dira ma fama ufe abe nonon dola kile de la te daga ka fa lahiru de dira ma ni visa koni de dira fama u yere de ewa ulila amuru ye visa de kafiri ma akana jamana in kono abe don ndunu dola kile de kono umma muahidan umma musta'min umma lahiru be anu ciana ni lahiru ye ube uya garanti ka hakili sigi do ka sana ka bo awa nin tangalende do mo kana fagade ni sabana ye mu ni nani na munye mu'minin ni silama a joli bonna nin tangale o kera joli sisa nani jimiu al muahad al musta'min muslimu nu ko nimmi joli min boli haramu yara joli tangalew nin tangalew ni nani de do silamata ciiden ko cogodi ako la yahillu damu imrin muslim illa bi ihdan salas nafs bi nafsi wa shaybu jani wa tarik li dinihi al mufar li jamaa ciiden ko ated daga ika silamaka joli bo fo fen saba dola kele folo ye munye na ye mogo faga sabatira ka aya tugo ka mogo faga abe faga fulan na ye munye ni mogo min furula aye jeneya ke jeneya sabatira ka sabana ye munye ni mogo min nya ka dina toye ka silamaw jama fara ɲɔgɔn na murtira ka dina la an ba faga o de to Allah ko ya wala taqtulu nafsa allati harama Allah illa bil haqq donc ko kana nin faga nimmi ala ya faga le haramo fo hakke zalikum wasakum bihi na ko aya kuna kun nunun de ye fenye fe munun ni ala be wasiya ke nawe kallahu de ko lahiru dama ko akanuke ado ye nyamar kawnye ado ye balili fewnye wa qawluhu taqiluna na yen nunun ke obeke sababu abe hakili so obeke sababu abe hakili so abe hakili de awma ala kola o ko fala ko wala taqrabu mal al yatim illa billati hi ahsan akwa kana gira al yatim kan nafulo la de fo mo min gireli al yatim kan nafulo la ebe girala ka dila de kan nyede awa dagara ka girala ka kan nafulo dilaye men ni ota kana girala hatta yabluga asuddahu fo al yatim ka farikolo ka dafa aka hakili ka dafa mana ka baliguya farikolo fanga ka dafa hakili ka dafa ni farikolo dafara a hakili dafara ayi sayfana kado ala abese nafulo dilan chogola abese nafulo mara chogola wala ibese ka shero boba kan nafulo dama menni aka hakili madafa farikolo madafa hakili madafa ni nafulo nda baba cinya kana dama o kofe ala ko ayayin kono wa awful kayla wal mijana ako sumali fen ani mijanu ayu dafa bil qist ni tilenyay aka mijane nu sumali few aku dafa ani tilenyay donc sumali few ndafali ani mijane dafali ani few fe nyahari metre de nabe sumali kay sumali few ndafa tuma mi sumali few ndafali hada madem be seki ka sheko beke me yero do be saka kato kasoro ita kalama ala ko ayawre la nukallifu nafsa illa wusaha akola ne alate nimbila fenna ishe kote minna ni mo min yere jija ibe sumali kani sumali femmi ye sumali fen dafale yode nyini ka tile ya fa bo har ni qataw yosoro nagasili min makeni e sago ma bo kalamalati min anoy o ko fala ko wayja qultum fadilu akoni abe kuma ayetile de kuma imbe e yere kasawa kuma mi فإنه يجب عليك أن تعدل فيه سواء كان ذلك لنفسك على خيرك أكيرا سأبي كما يرده مغدو كوا وبي كما مغورده يره كوا وبي كما مغورده كوا أبلالي إكوني كتشويا بني بكما يكتلره
akerasa ibe kuma ki yereye mogo dore ka ube kuma kerasa ibe kuma mogo yore de e yereka ube akerasa ibe kuma mogo wore de mogo wore ka mogo ni ngonte min wajibra eka itile tilenya ye munye al-istiqama tilenya tana ye munye jengeni ka jenge kata kini ube ka jenge kata numa ikana jenge mijani yirola sumali yirola ala ko la nukallifu nafsa illa wusaha sumali yirola ala ko ten nimbila fenna ishe ko teminna me tuma mi ala ye kuma yiro fo amo fo yede kuma yiro ka wajibiri ka de ikatile de kana jenge de cide sallallahu alaihi wasallam cide mi ni akabbo kateme adama dembe ka hadama dembe ka nyema do ciden tin tilelende tundo ori ato dondola sunyalike da doye sunyalike mogo bado mogo kortale no kabila batigi maka asera cidema kiri sera cidema ciden ko bolo betigede kurasigan kaw ko ni muso bolo katige nin kabila batigi jombe se ka ciden dalanya kan nin toy usama tabunje de ko ale usama tabunje de tara ciden nin ka ciden ko alaka hakke ebe na neddeli odela wa ayyumallah نكلنني علي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها أكون كلني علي فاطمة محمد دموسو نالد تونيس نالك نيري بابولوتي نيري بابولوتي donc hada made mimba anka tilade nambe kuma anka tile hada made kuma ijantola ikani nembila koy ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا هذا مدين يو هذا مدين تلو هذا مدين دسكو هذا مدين وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد هذا مدين بكما فيلك بويدا سبلك لو دبينو في أنكان جانتونك كما أولاد ni aya kuno ala ya bilanka nambe kuma ankatile kuma ula وبأحد الله أوفوا أبي وشا كون كنو ألاك الله دون أيو دفا أي ألاك الله دون لا يدون من بين ألا شيء ألا يبتون منهم بريكا ودفا لا يدون منهم بأحد ما دون يرب فناني نيوكونش أي ألاك الله دفا جالكم وساكم به لعلكم تذكرون ألاكم نونون دي فيونيه نيني ألا بي وشا كاني فيونيه أدولا أنا ميري أنا تاشي وكوفي هاري بآية وبتا ni aya kono ala ya nyamara ni munye ni aya in kono parce que aya ubeta komi sabade ni aya kono ala ye fendamado ayo haramu ya anka ni aya in kono folo ye munye wala taqrabu mal al yatim illa billati hi ahsanu kala o haramu ya ranka ni aya kono fulan nay munye wa awful kayla wal mizana bil qisti minye ke sumali few ani mijanu ukatile mu haramu yaranka sumali feun kana nagashi asalisatu sabanna wa ja qultum fadilu ala kun nambe kuma an katile ala yambalin minni aya kono hada maden kana jenge kuma ulai kana galonfo ni be kuma kana galonfo kana jenge mo gonu nyogonje nani na wa bi ahadillahi awfu ala kallahidun ayu dafa mu haramu yaramboro lahiru gurja donc ni aya kono ala yennani haramu yambulo bo aya min temena alenye duru de haramu yara donc o aya min temena anini aya haramu feum beke joliye sisa kononto antemena aya domina parce que ko il ali ayati aya sabadiro aya folo ayo o ewa wala banke la lakum taqiluna abajantola aya fulana tumame ayi munu haramuya ayo o labanke la lakum tazakkarun donc mi na ya labanke la lakum taqiluna fenduru de haramu ranko kono mi na ya labake la lakum tazakkaruna fennani de haramu ranka kono kononto tanna jumaye ha wa anna haja siratin mustaqima fattabi'uhu ode aya 79 wotea ode aya 79
ninde ne ala ka siraye aye tugu ninde ko wala tatabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili akana tugu sira misenu ko nu ba fara kabo ala ka sirama donc o woshiya ala ya nyamara ni munye sira tilele minye cide ni minna na sallallahu alaihi wasallam abdullah bu masru kari sa do be ni sira tilele cide nya at tafsiri ayetere tilele ndo cite ako wa anna haja sirati mustaqima fattabi'uhu ako ninde ala ka sira tilele be katugo ninde ko tumami ayetere mbayin ci tilele tere inkini na numa ayetere misenun ciye ako haji subulu ako ninde sira misenun nya ako ni sira miseni kelen kelebe hada maden shaytane do de jolemba kunna nabe mo wole katama minye bidia karamo ni musirke karamo ye ani bidia kuntigu ye donc ni nya yiranna ayal e wala sabanna min fulene o ya yiranna o ye mu haramu yamboro farafarali ayo anyamara ni munye ambe katugo alaka dina ko ciden ni minna na ciden ka sunna ambe katugo ode ko donc ni nya yiranna a wajibe ne beka alaka siratilele ndemna ciden ni minna na ciden ka tasira donc ni mogo bora ciden ka tasira in kono ede farala parce que mogo bolo min ko sunna ko ede farala ube min ko salafu katabolo ko ede farala ube de be mogo fara ayi mogo bora ciden ka sunna kono ube mogo bora salafu salihu katabolo kono ede farala ede sirabila ede farala donc ala ta ciden ni min na ciden ka sunna salafu salihu jamakulu sabain tumbe minka ore togoye ko siratilele ni mogo min bola itura cirinka ewa siratilele ko i mogo boro ola i donna sira miseni do de la a diara ye wa madiya yo ibe sira miseni do la itala ka sira konila aha abdullah ibn masrur ka wacha be sa faraka donc ni aya laban kera jumay la jalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun donc ninde foyenye ni ala ye woshiya kenaye anake sababu ye anasira ala nye hada maden ni miri la folo ibe hakili de soro ni hakili soro ibe tashi ni tashi soro dron ala ye siranya bena odiato ala aya sabai ayu labanke nin tola aya folo ko taqiluna ibe hakili de soro folo hakili de bena folo ni hakili soro na aya fulana la'allakum tajakkaruna ibe miri be tasi ni miri la ni tasira mumbena la'allakum tattaquna ala yasranya bena ni nunu saba farla nyogon kare hada madembe ala yasranya so ikake hakili mai ikake mogo ibe miri be tasi donc ni ala ni nunu saba nunu fula farla nyogon ka saba na bena ala yasranya odi ato alaye aya nunu tugu nyogon nan ni chogola donc abe komi sisa aya saba woshiya kantande ba kono aya saba ala ka nyamar kantande ba kono do ayu foni nyamar yali ayen ninke do ayu bon ko foni balile yoro na ko akana ninke la nyini yemunye atana kake donc abe komi ni aya fana kono ala ya nyamara ni tauhidi parce que ambe tauhidi bonda de la ala ya yiranna ni aya fana kono aya nyamara ni tauhidi na ala ya nyamara ni tauhidi ala ka nyamar kanya wajibi de donc ni ya yiranna fana ni aya fana yiranna ko tauhidi yanka wajibi de be ka tauhidi ta be kala kirimpo batu o de wajibi hadama dembe ka donc ko fe ayekte wa ko konon to fo kafaraka ko nyamara nu o fana yi ni ala ko kana fulana far alaka an nyamara ni jumaya tauhidi donc ni ala ko bangi baga fula nyuman kuye i nyamara ni munye ka nyuman ke bangi baga ma foni nyamara la bi bil wali ihsana ni ala ko wala taqtulu awladakum akore munye i kani dem fa wala taqtulu nafsa allati harama bil haqqi nyamara ni munye i kana mugo fa kata donc ko tande ba kono o ko fe qalibu mas'ud abdullah ibn mas'ud ko man arada an yanzura ila washati muhammadi صلى الله عليه وسلم التي عليها قاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا ما حرم ربكم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم
الله أن تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراط مستقيما أكون مؤمن بافي كوج محمد كوش الله جي نينتي أتابو باليه عبد الله بن مسعود بولو فلو كاتشيدن ولكم محمد نيبه كبار يالي دكه نيكم محمد كوتي ube ni mogo min b'a fɛ ka lajɛli kɛ ka taa muhamadu ka wasiya ma nin tɛ baasi ye nin ye tɛ aya min nana ko a kana ciden wele la tajalu du'a rasuli bainakum ka du'a ibadikum bada o ye de ni b'a wele i kana wele n'a tɔgɔ ye i b'a fɔ ala ka nabi ou ala ka ciden mais n'i bɛ ko dɔ de fɔ ko kibariyali de fɔ ko muhamadu ka wasiya ka ube muhamadu ye nin fɔ baasi tɛ o la aya min nana ko kana ciden ka weleli kani ɲɔgɔn cɛ comme a yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn wele cogo min o ye de n'i b'a wele kana a wele n'a tɔgɔ ye mais n'i bɛ kibariyali dɔ de fɔ k'a tɔgɔ fɔ muhamadu baasi t'o la o de y'a to abdulayi bin masiru ko ni mɔgɔ min b'a fɛ ka lajɛli kɛ ka taa muhamadu ka wasiya ma ala ka tanu na kisi ba kan bon ni asaru min filɛ nin ye sheikh albani bɛ nin asaru dayifu abdulayi bin masiru ka asaru min filɛ nin ye a b'a dayifu min abdul muhsin abadi ani abdullah bumbaji ka ewa tawhidi kono asaru abasaha suleiman orehili aye segali ke ako sheikh albani ya asaru inde fude ako mi kuma sahale asaru sahalen de do ako parce que albani jatela mugo mi asaru sanadu bora mugo min fe mugo fula de bo togo bolendo do nyer mugo la fulende do la fulente ale nyana mugo la fulende yafo ako be ujura di sheikh albani ma yoro la parce que ale ya miri hadisa riwaye bora mugo min fo ote hadisa ngure bora mugo wore de fo wa toni nin to bolendo ako wala har ni sheikh albani ya deifu ube ujura dama o yoro la ako me hadisa asarun ako sahlende do bon ako ni mugo min ba laje ba fe kam muhammadu ka woshiya kan laje aka woshiya kan min na yere ka tampon baka katamu na yere ka tampon baka kunni aya saba min fule suratu al-an'am laba ko kulu kala dro min nilla nyine munye cide maddele ka wasiya kan sebe ka to ka sebe bula make mi abdullah bin masud ko aka kuma la nyine munye na ya soro cide nye wasiya kanke ka to sebe bolon atumbe keninye na ya soro cide be wasiya kanto ube na ya soro cide nye wasiya kanto sebe bolon ka sabe ka tampon kala no tunkera abeke ni aya sabai donc ko ola ko kuma fulana ko la nyine munye na ko ni muhammadu min ba fe ka muhammadu ka washiya kan laje ciden ka washiya kan be ya qur'ana de ate hadisa kono tarakitu fikum shay'ain lan tadillu ma tamasaktum bihima kitaballah wa sunnati mana ciden ka washiya nye alaka kitabu de wakati be ciden ye washiya ka akan manto nye ni minye alaka kitabu de donc ni mo min ba fe ka ciden ka washiya kan laje aya washiya kene akan manto ni kom fe minye ikan ni aya saba suratul an'am laba ikawlo kala mais sinon ate comme ko ciden you savez ka tampon ko la de ay ciden mo ke ama fen sabe ka tampon kala ciden mo dele ka o de yato dondola parce que do tumba fo ko ali ibn abi talib wo ko cidenya akere ya ka fendo dama min ani sebo tote kelenya ala ko cidenya akere ya ni doni doye ali ibn abi talib nyin kan ninna ko yala cidenye doni do kere ya ka doni do to e bolo ni anyogona te sebo bolo fa qala allah ali ibn abi talib ko ayi wallahi falaqa li habbata wa bara nismatan illa fahama yutihi allah fil qur'an ali ibn abi talib ko ayi akon kalnani masai min be fen kishenci ka falen fen bola masam min kalnani masam min yen ninda cide ma an kere ka foi to ambolo fonni mo min alaka kitabu famu katame ito kerendo inka fo alabe famu min di mo min malaka kitabu la katame mo toka o ma fi hajihi safihati shehifati ani min fulen nim papier kono dumam futumbe o papier kono doni te ni doni min ni to utado min tumbe papier kono al aqlu yemunye mana niye mo faqa katawula
akadia min kan ka da i faso ka nu ka sara o dia chogo de tumbe o papier kono o fi ka kuli ashir ube ni mogo num minum minana silamo ni kafiru ye silamo munum mina ambe se ka uka ewa ukan foni kabu bolo chogo mi anu o chogo o de tumbe papier kono wala nyaqtul muslima bi kafiri ani an kana silama faga ko ye kafiri faga ako chino chide molo kere ni foye donc chide ma woshiya sebe ka to sheba bolo ma woshiya sebe ka tampon kala ka to sheba bolo abdullah bu masud ka kuma la nyini yede na ya soro chide nya woshiya ke ka tampon kala tumbe ken ni aya nonu ye wakume wakati sera maju ka hadisa inte se kala ni ala sunna ni ala idere sura iran nambe maju ka hadisa ani ewa masaila nonu kana سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد باب الفلو وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في صحيحين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biya lagamisa suye hijriya bakele ani kemenani ani beinani ani nani shahru rabiul akhir ninye hijra sankalo nani na bisuye o bisabanay miladi nasarau kajate ba fulani mugani fula sankalo tani kelena bisuye o tade umuga ani nani nay ambe dawra bugu masjid raja wa mbo kono درسوا بالشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله أكا كتاب كنو كتاب التوحيد أم بمقدمة لا أنكو كتاب آيات باب بورو أني ورو مقدمة انتجاتي بوندا نونونا بوندا بورو أني ورو دلو أنفل مقدمة منا wote konte bonda nununa muqaddima min fulani nye nin kunye de kairana tauhidi de wajibilen be hada madembeka ni wajibilen banka woye tauhidi de nimbe tauhidi wajibilani ode yira deresu temene nyafo nko aya munun kalana aya folo aya yira jinnani hadama den dara ala ku nyamara kala kelempe batu ku nyamara ni tawhidi de waye tawhidi wajiba yira jinnani hadama denka ko aya fulana ala ya yira kono ko ciden be cira ni tawhidi de
ciden cide cira abe ci kunyede ku ka mogo wole ala kelempew ka bato uku yere kolosi fulanka foyama donc ya yira ko ciden be ci kun kera tawhide wajibi anka bon ni aya min fana kalana anka nin fana ya yira ko ala ya nyamara ni tawhide ñamariyali lesiri la abe wajibi de ka ni della wore mana ka bo wajibi ka ni aya fana be wore yira min kalanna o bode yira ko an ñamara ni tawhidi de kalan kele be bato ambalila fulanka foyala o aya wore bena minye suratul an'am tay qul ta'alu atlu ma harrama alaykum rabbukum allan tushriku bihi shay'a ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وفنا بنا وفنا يايرا ني حرام يرامبرو وي مشركيا دونك ني مشركيا حرام يرامبرو جما واجب رانكا توحيدين وفنا بوديرا نانا نا كلين كلي رو فرام فانشا بكي بوكنا أشارو